Lucia Ramasure ga sa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga boroneng ga ke ese ke na le sentle moyeng ena di ranola ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang ko pele mo segareng ono Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe ba bela bomma bontle ba bagolo dimpho ko Paje Khansele ya Good Hope e le kwa kgaolong ya Chobe go ithuta ka bojanala le temothuo Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa 11 Angels se retelelwa ke go falola selepe sa magagane. Bommamontle ba bagolo ba le 12 ba ba neng ba tsene kgaisano ya mmabontle ka letsatsi la mafatshe la bomme ba beetswe dimpho ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi jaaka ba ne ba tshepisitse. Dimpho tseo tse di akaretsang dikgomo tsa letsopa la Simantale le madi di rotswe maabane ko Paje. A re tlose ba itseng tabogo le utshidilong ka petse ka pego. Bomme ba e ne le bomma bonte ba thwathwa mo dikgaisanong tse di neng di tshwerwe ka kgwedi ya Mopito monongwaga mo motseng wa Paje go ipelela letsatsi la mahatshe la bomme. Bahengi ba kgaisano e ya mabonte ba maemo a ntlha a bobedi la boraro ba hiwa dimpho tsa dikgomo le dinamane tsa tsone go ya ka tsholohetso ya ga Tautona se le bontlha bongwe jo go ba totomatsa le go ba segogatsa ka mpho e ta ba sologelang molemo mo isagong. Re tletse go diragatsa solo hetso ene ka le ena ka re go se ke la ga matsi mabontlo a rona o montlenyane hey o tshwanwa ke kgomo a Simantala e yang go gwedisiwa e be nna namane ha ya hanywa namane tsa gona pe a tsone e be le ntshipi ba go di ba tshipi tsa rona le go hetola mangena gore ne a lona ke so le go batla re ke tsibisa rona le gone hana ba tla thusa mme ba temothuo ngwe ngwa tsone le tsa ka mokolo ma go tla ntse go gona competition ya gona go team mo go ta ra utlwana ya no re tsere tsotsele mosadi wa me gore re ikabetse motswa Paje ba di letiro e tona thata ya go segela batho beisi go ba bela beisi gore ha ke bua kere thua le tota ke bua ka ga eng gore ba itse gore ba tshwantse go simolla gona ha go tuleng ha se ba mo go se ba tsenetswe. Mohumagadi wa ga Tautona a kaya seabe sa dimpho tse mo go beeletseng mo tebelopele e phatsimang ya akaretsang bothe le tokahaletso matshelo a batho. Ngwana ya 2036 ikaeletse gore ka nako ya bothe ka 2036 mme mo teng e ya re mmelene a bone serre a ka se bona mme ka mo ka bona gore yone mpho e nke e ne mpho ya senela ruri gore bana ba lona ba tla e bona bana ba bana dikokomane ha dikgomo tse dintsi di tsala. Mohengi a supa boitumelo jwa mpho e ya betsweng. Le bogela thata go menagane ke na le boitumelo hela jo bo heteletseng bo e leng gore tota ga ke itse gore ke ka itsenya kgantse ka itsenya dikwa e tsholeditse botshelo jwa me e isteng botshelo jwa me go e ntisitse maseta mo e leng gore ke bona gore mo ngwageng o latelang ke tabele nna ke tshwana le batho. Mo go bomme ba neng ba tsene dikgaisano tsa mabonte ba le 12 ba ba hera bongwe ba ne ba abelwa dimpho tsa madi a tshwara 500 pula mongwe le mongwe. Modulasetilo wa Khansele ya Good Hope re ke na lone motsa Thebe a re go tlhodumela tsamaiso ya khansele e ya Chobe ke go ithuta gore ba kgone go ka godisa bojanala jo bo tshwaraganeng le temothuo jwa kgaolo ya bone. Motsa Thebe a re ka kgaolo ya bone e ungwile ditsa tlholego di le mmalwa ba santse ba leka go bona gore bojanala jwa ditso le temothuo di ba tsholetse eng. Ke tsota ya mane wa bega. Kgaolo ya Good Hope e ikagile thata ka temothuo le fa ena le bokgoni jwa go thudumela mahame e mengwe go fetola lebelo la ditlhabololo mo kgaolong eo. Ke ka mo ba ile go anya maele mo khanseleng ya kgaolo ya Chobe e dirang sentle mo go tsa bojanala ka e humile ditsatlholego.
ka sane le boremelelo jwa bojanala le rona re eletsa go tlhabolola kgaolo a rona ka bojanala jo bo sa ikaegang ka diphologolo jo bo ikaegileng ka dilo tse di leng teng se makgwa ba di national resources mo kgaolong ya rona di tshwana le matšha di tshwana le mahelo a ditso di tshwana le ramatlaba ma artificial insemination center. Kgaolo ya Good Hope e santse e hatlhoga dikomiti tsa yone di tlhalosa fa go santse go na le dikgwetlho dingwe se ba santseng ba itepatepanya natso. Tse re di achievile bagaetso I'm glad to say re kgonne go achieve most of those that we had planned to do. No go agela project 18 tsa 10p tse le gore tsotlhe they are complete. Re leka ka bojotlhe gore re ba transport ka re letse maabane re dumala re le CDSS le council gore re reke base ya 66 seaters ke yone e tla beng re thusa mo dikgaolong gore ya tumeletse mme ya tumeletse monana re gore ba itse gore bana le tshwanelo ya go tswa mo lehubeng ba itekele matshelo ne ya tlhomontšha ya gatautona le shortage ya metsi mo kgaolong jaanong ka re itse gore re santse re le mo projecting e leng gore re phatlhaletsa metsi go tswa ko north side of the country e leng gore phatlhaletsa metsi ka go kgaolong ya rona go heta ka lo batse go hetala go kgaolong ya morolo mme ra le ka bojotlhe gore thothi e leng teng nne teng ditanka tsa rona re di tlhatswa jang gore ra go ira di inspection tseo ba le phatlele leng gore la cleana mo ditankeng tsa rona ba dira gatse jalo ka di sample tsele di abe di report tse gore gona le ha metsi go gongwe re tla itlhelang sa siama teng. Council ya Good Hope e tlamile go tsaya malemela mo di-councileng tse dingwe ka seo se ka thusa mo go itlhabololeng badirisi dikitso tse ba di kwatabolang go atolosa metlhale ya go hetla itsholelo ya kgaolo ya bone. Kitso Temane, Botswana Television, ka Zungula. Fa re tlolela ka Kavango modulasetilo wa khansele eo Rega Opalelwe Ronald wa kgweletsi koporasi ya metsi ya Water Utilities kwa Gumare go fa batho metsi a lekaneng. O tlhalositse seo ko phuthegong ya khansele a supa fa mafaratlhatlha a tlhatswa metsi kwa Shakawe le Gumare a nnile le seabe se se tona. A re utlwe dintlha ka Thaini Tshukudu. E rentwa go supile fa metsi a le mantsi mo motseng wa Gumare go na le mafelo a mangwe a nosiwang ke sediba se le sengwe fela a nang le tlhaelo ya metsi fa mafelo a mangwe tlhaelo ya metsi e dirwa ke tshenyo ya ditshipi tse di gogang metsi go a fitlhisa kwa metseng. Le fa go ntse jalo go supa fa mafaratlhatlha a tlhatswang metsi a Shakawe le Gumare a thusitse mengwe metse go fokotsa tlhaelo ya metsi. The district has adequate water supply except for the villages of Lokane. Metsi a lekanetseng kontleng ga metsi e tshwanang le Nokaneng, Habu le metsi e sa tlhomamisiwang e nosiwang ke sediba se le sengwe fela jaaka Chukumochu, Gane le mengwe. Mafaratlhatlha a tlhatswang metsi a Shakawe le Gumare a thusitse ka go fokotsa tlhaelo ya metsi mme a tokafatsa boleng jwa metsi go Shakawe, Gumare le metsi e di kaganyeditseng jaaka Tubu, Mohembo West le metsi e mengwe. Le fa go ntse jalo go tlhaela ga ditshipi tsa mafaratlhatlha a go atolosa kgokelo ya metsi mo metseng e le mentsi go dira gore go nne thata gore go gokelwe metsi. In most villages pose a challenge for new private connections. Kgaolo tse tshwana le bokao go tskondo mo re go ya go kgaolo tse tsa bo ka bo mogotso bo ne ra lentse thata mme metsi gata a maitsi gone mo ke le tshenyo gore le gore tshwanetse metsi go goela ke batho go tlhaelo ya metsi ya nna teng mo mahelong a mangwe gore gongwe a noswa ke noka mme yone ha ile teng gantsi ya be gore ke kgang ya gore gongwe mafaratlhatlha a rona a metsi nako tse dingwe a ta tshabelo go le gore dingwe dipompo di swe mme ha di swile re be re taboga re bona gore tse dingwe di a tsenngwa kgotsa ha go sa kgonagaleng teng ka bonako re bo re isa diteraka tsa rona tsa metsi go bona gore Batswana ga ba la le ka lenyora. Go supagala fa kgokelo ya metsi mo malapeng e saletse ko morago mme koporasi ya metsi ya Gumare e dirileng go bona gore batho ba gokelwa metsi. Maiteko a ra dirileng ke go bona gore re hire kompone ke metseng ka nosi gore e nne one gore ano e tsamaya e go kella ba Batswana metsi go hehosa gone kgokelo eno ya metsi eo e le maiteko a go bona gore mme kana Batswana ba batla
ba nyoretse go bona bana le metsi mo malapeng yaanong ke one mo re tsere ngwana wa mo gae ebile le ena a tsamayng ka kompone ya gago a tsenya metsi mo kgaolong ya Okavango mme ke maiteko le fa go ntse jalo go supile fa koporasi ya metsi e na le kgokelo ya metsi e saletseng morago mo kgaolong. Tiny Tshukudu, BTV News, Gumare. Lefatshe la Botswana le lekgotla la mafatshe a Europa ba itlamile go nonotsha tirisano mo megameng ya sepolotiki le itsholelo. Tona wa lephata la mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape o tlhalositse se go dibuisanong tsa bobedi jo monoga borone. Dr. Kwape a re ba eletsa go godisa tirisano le neelano maele mo dikganyeng tse di amang lefatshe leno le mafatshe a Europa. Go rata Moranyane ka pego. Itshulelo a lefatshe la Botswana e ikegile thata mo kepong le thekiso ya ditswammung segolobogolo teemane. Le na le papadisano e tona le mafatshe a Europa e tswang kgakala. Mme le fa go ntse jalo lefatshe la Botswana le iphitlhela la aperwe ke dikgwetlho di tshwana le phetogo ya loapi, metlhale ya go kabakanya itsholelo, lehuma, letlhoko la ditiro le go tla ka maano a go ithola ditiro tse dingwe tsa puso. Tirisano mmogo e magareng ga Botswana le lekgotla la European Union e tla thusa go araba matshwenyego a. I am confident that our meeting today will be fruitful as we endeavor to gauge progress on the implementation of the ongoing development projects here in Botswana. These are projects that the EU is providing both financial. Ke na le tshepo ya gore maitlamo le boineelo jwa lekgotla la mafatshe a Europa go tla thusa thata lefatshe la Botswana go tlhabolola itsholelo le go tlhatlhosa maemo a matshelo a batho ba lone. Re nnile le dipuisano tse di molemo thata mme ebile ke na le tshepo ya kgatelopele e re dirileng go fitlha jaanong mo go diragatse lenaneo la rona la multi-annual inductive le le simolotseng ka ngwaga wa 2022 ka maitlamo a supilweng go fitlha jaanong. Success of this meeting. From our discussion today, I can confidently say that I am satisfied with the progress that we've made so far in implementing our multi-annual indicative program that was launched in 2022. With the commitment demonstrated thus far, I am certain that this program will have yielded significant results. Go bolelwa fa dipuisano tse di le botlhokwa ka di tla thusa go sekaseka le go ba leitlho ditsamaiso le maitlamo a dirilweng ke bo babedi. I want to congratulate you, Honorable Minister, and your government for signing this tona le puso ya gago ka go ba monwana tumalano ya rona e batlang go godisa maemo a go dira ka natla go rala lefatshe ka bophara ke akaretsa le la Botswana. Se se tlisa tirisano mmogo gaufi le lefatshe mme gape re batla go araba dikgwetlho tsa mafatshe. Gape re tsepamisa mogopolo mo dipeeletsong le go tlhama ditiro. Re tla rulaganya dipuisano tsa botsalano jaaka e. Puso ya lefatshe la Botswana e ipaakanyeditse go bereka le lekgotla la European Union le mafatshe a mangwe a nang le megopolo e tshwanang. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Sesole sa Botswana se abetse masole a direlang ko Francistown le ba pele ba feta 300 dietsele tse di farologaneng ko moletlong wa kabadietsele o tshwarang ngwaga le ngwaga. Kabadietsele e ke tsela ya go lemoga le go lebogela babereki go dira tiro ka natla le go nna le maitsholo a elediwang mo tirong. A rutla Abigail Madorobo. Dietsele ke tsa babereki ba sesole ba bereketseng lefatshe leno ka botswapelo mme di akaretsa sa Pearl Jubilee se se abelwang mmereki wa sesole sa Botswana yo berekileng dingwaga di le 30. Sa Foreign Medal ke seetsele se se abelwang mmereki wa sesole yo berekileng kwa ntle ga lefatshe leno. Fa Salon Service sone se neelwa yo berekileng mo sesoleng dingwaga di le 15 a itshwara sente. Ikutlwa ke le mototo thata go boka letsatsi le ke amogetse seetsele sa 30 years. Seetsele se se ra go le gontsi thata mo go nna ke gopola nako ene ke joina sole ka 1993 go ne go se bonolo mo e leng gore ne re la ke le go training ke ne ke akanya le gore o ka re nga boela go gae. Foreign Service Medal on its own kana it's a definition. Foreign Service Medal go ra gore motho wa ba isitswe kwa ntaga lefatshe go ya go berekela teng. Jaaka nna ke ne ke rometse ko Mozambique ngwaga o fetileng. It speaks of me serving the country of Botswana
It is not ga go bonolo go bona sebaka se ke se boneng ka go thokana le bopelotelele gore motho a bone seetsele sa go dira ka lobaka mo tirong. order medal. Ba ba tsereng dietsele ba lebogetse go abelwa mo mme ba tshepisa go tswelela ba berekela lefatshe leno ka nata. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona, dikhamphani tse di ikemetseng di gakolotse go abela setšhaba e le tsela ya go supa lorato go na le go leba dipoelo fela. Go tlhalositswe fa se ka thusa le go netefatsa gore di a itshetlela mo isagong. Mookamedi wa Kgalagadi Breweries Re Carlos Bennett o buile jaana kwa phuthegong e neng e kopane le ka bodietsele tsa ntlha tse di rotloetsang go abela setšhaba. Tsholofelo Tombale ka dintlha. Mo dingwageng tse di fetileng, dikhamphani tse di gwebang mo Botswana ka go rotloediwa ke puso di ile tsa tlhama mananeo a ditirelo tsa go sologela setšhaba mosola ka go ntsha madi a mananeo a thuto le a go ruta batho ka kgwebo le tse dingwe. Mo phuthegong e ya ntlha, ba na le seabe ba dithulaganyo tsa go direla setšhaba CSR 2024 ba ne ba rotloediwa go ithuta go tswa mo go tse dingwe ka metlhale e molemo ya go etleetsa setšhaba le go tlhomamisa gore ba tswelela pele. We're gathered here as various stakeholders who... Re kopane fano re le bana le seabe ba ba farologaneng ba ba amegang kgotsa ba ba amang dithulaganyo tsa go busetsa setšhaba se re kgwebang mo go sone. Maikaelelo a magolo ke go dira gore go nne le puisano le tirisano mmogo go rotloetsa go dira dilo tse di išwa go thusa setšhaba. Encouraging innovation in CSR. In the current global... Mo maemong a gompieno a lefatshe, seabe sa kgwebo mo go rotloetseng ditsamaiso tsa senelaruri se botlhokwa thata go nna le jaaka pele. Go tsaya maikarabelo a go direla setšhaba ke togamano e e ka dirang gore o nne le leina le lentle, o ikanyege mo bareking le go tlhomamisa fa kgwebo ya gago e itshetlela ka lobaka. And long-term viability. Fa a bua mo boemong jwa tona wa lephata la madi, mothusa tona wa lephata la thuto le tlhabololo dikitso, Menaniki Makwinja, o ne a kgola dikgwebo tse ka ditiro tse di siameng tsa Mehama yo o ikemetseng ka nosi. The following are notable works under CSR. Tse di latelang ke ditiro tse di kgonagetseng ka thulaganyo ya go busetsa mo setšhabeng. First National Bank e tsosolositse lefelo la itapoloso ya setšhaba kwa Broadhurst. E dirisa didirisiwa tse di dirisitsweng gape le didirisiwa tsa maranyane a marang a letsatsi. Debswana e tsentse letsogo thata mo dithulaganyong di le mmalwa tse di direlang setšhaba tse di akaretsang dithulaganyo tsa emang basadi le 1.2 million wa Olorato Children's Center kwa motseng wa Lotlhakane. For the Olorato Children's Center in Lotlhakane. Dikhamphani tse di neng di le teng di ne tsa rotloediwa go dirisa maranyane go thusa setšhaba le go itepatepanya le dikgwetlho tse di amang lefatshe ka bophara. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Lefatshe la Botswana le tsere kgato go simolodisa moalo wa thuo ya notsi le ditswanotsing. Se go kaiwa fa se tla tlhabolola mogama o monogae ka go santse o ikaegile ka go reka ditsanotsi go mafatsheng a mangwe. Moalo o simolodisitswe semmuso ke mothusa tona wa lephata la temothuo Re Molebatsi ka la bone ko phuthegong ya tsa thuo ya notsi ko Selebephikwe. Mamusi Siska wa bega. Thuo ya dinotshi ke o mongwe mohama wa temothuo o bogadi bo gaufi mme o santse o ise o lekelediwe ithata. Mo bogompieno lefatshe leno le dira 13% wa tsina ya dinotshi. Lenaneo le le sa tswang go simolodisiwa le itlama go oketsa go ntshiwa ga tsina ya dinotshi, go tokafatsa boleng jwa ditswanotshing le go batla mmaraka go ka rekisa ditswanotshing. Moalo gape o tsamaelana le tebelopele ya lefatshe ya go tswakanya mohama wa temothuo le go hetla mebereko. Currently, Botswana produce. Mo bogompienong lefatshe leno le dira hela 13% wa tsina, mme 87% o tswa kwa mafatsheng a sele go kgona go rekisetsa tšhaba ya lefatshe leno. Ke boleletswe gape fa lefatshe leno le rekile 255,000 tons wa tsina kwa ntle ka madi a lopang 16 million pula mo dingwageng tsa 2022 le 2023 e le dipatlisiso tsa Statistics Botswana. Mostly these imports come from neighboring countries. Go tla nna le dithuto tsa batlhokomedi ba dinotshi, dipatlisiso le ditlhabololo tsa maranyane a segompieno. Puso o lekile ka dio tse di harologaneng go bona gore re ka itshwetsa jang ra tsholetsa
thuo ya rona ya dinotshi jang jaaka gona gompieno ana mananeo a tsileng a temothuo ke solo ya latla re thusa ka gore re tla kgona gore re batle di-package e leng gore e ka re thusa ra itse gore ga o na le se o ka kgona gore jaanong gormente a ba ka go neela le wena o boema ka dina o ithisa ka sona. At an advanced stage in terms of developing the diploma. Re setse re gatetse pele ka mananeo a dithuto tsa thuo ya dinotshi re na le la diploma in beekeeping e re tseelang gore e tla tsenwa ka Mmetela ngwaga o tlang. Re na le dithuto gape tsa certificate in beekeeping le dithuto tsa nakwana tse di neelwang barui ba dipatlisiso hela jalo. Ke rotloetsa gore re tse thuo ya dinotshi ka tlhoagalo go tokafatsa matshelo a rona. Beekeeping the short course as a non-credit bearer. And I would like us to seriously consider and appreciate the apiculture. Ke rotloetsa gore re tse thuo ya dinotshi ka tlhoagalo go tokafatsa matshelo a rona ka re tsentse mo lenaneong la thuo le tlotlo go matshwanedi gore e wele mo thuo le tlotlo jaaka re batla go godisa thuo ya leruo mo lefatsheng la rona. It embodies part of the bigger program being a thuo le tlotlo, so we should see how it relates to creating wealth using livestock production. Tsholofelo ke gore ka lenaneo le peeletso mo mogameng wa thuo ya dinotshi e tla oketsega ebile go tla nna le metswedi ya sennela ruri ya go dira madi ka dinotshi godimo ga mo go engwa noke maiteko a tshomarelo tikologo. Mammusisiska BTV News Silbe Phikwe. Motsana wetso kgetsi ya tsie khona ke go tshwaraganelwa ka gore yalo tla re dinele Edwin Masha Khomo ena re ne tsa mtshameko. Pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Masha Khomo metsone tsa re metshameko ya beke ya bofelo ya Botswana Premier League e simolola gompieno jaaka ditlhopha di tla bo di lwela go fetsa mo maemong a botoka mo lokong. Setlhopha sa BDF 11 se se mo maemong a borataro ka dintlha di le 35 se amogela sa Matebele FC se sone se le mo maemong a bolesome le bongwe ka dintlha di le 31 kwa VTM Arena. Fa mo motshamekong o mongwe setlhopha sa Security Systems se se iphitlhelang se le mo maemong a lebone tota se se iphitlhelang se le mo maemong a bone sa amogela sa Police 11 se se setseng se rebilwe ke Selepe kwa lebaleng la Lobatse Sports Complex ka nako ya boraro. Fa re gatela pele setlhopha sa Holy Ghost se se goletseng tota se se setseng se gologetse ko leking e ko tlase morago ga go tshameka maleka a dinotse pedi le sa Matebele FC. Holy Ghost e ne e tlhoka phenyo mo motshamekong o go fapoga Selepe mme maleka ao a ba tlogela bantse ba le mo maemong a bolesome le botlhano ka dintlha di le 23 a rutlwe Victoria Daken ka dintlha. Holy Ghost ba tlhatlhogetse mo leking ya kgolwane ya Botswana Premier mo pakeng ya 2022-2023 mme ba kgona go falola go wela ko tlase. Le fa go ntse jalo ba ne ba nna le lešhekere la dino mo pakeng eno e mo go yone ba fentse metshameko e le 5 fela le go latlhegelwa ke le 16. Madu a Tutu le Matebele FC ne le maleka a bona bofera bobedi mme ebile a ba tlogela ba ntse ba le mo maemong a bo 15. Tota ra simola sentle second round. We did well, we collected some points first round, but second round ga ra semeka sentle go tlelele. Respect towards the end of the season. You know, second round there is much center, but we lost a lot of games towards the end. And how we tried this game. Nearly game we needed 3 points more on the but as we considered 2 goals first half, but we managed to make some tactical changes. The player change and it nearly worked for us because we managed the draw. Fela mo katisiwa setlhopha Atlas Moitlangwane a re se ga sena go ba kgoba marapo ka batla le ka bojotlhe go ipaakanyetsa paka e tlang gore ba kgone go boela gape mo leking e kgolwane. It's just a matter of going back to the drawing board and re on hatse really team re lebella gore ke why did you went wrong re re ka gona gore tota re ntse re dira ska ra dira eng se se ntse se ka tsota gore re ipaakanya we are going down and gore re go ipaakanya ga rena gore re na as a team
all stakeholders ba re nahatse re dumela gore what can we be done to assist the team to gore e boe ka speed e boe go Premier League. Setlhopha se sa kwa Mopane ke sa boraro go fologela ko leking e ko tlase ya First Division ya Borwa morago ga gore sa Police 11 le 11 Angels le tsone di rengwa ke Selepe sa Magagane. Motshameko wa Holy Ghost wa bofelo wa league ba golaganya le Gaborone United e mo ntweng ya go gwetla bosimega ka matlhatso. Victoria Ducking, BTV Sport, Mamoyiko. Setlhopha sa 11 Angels e nnile sone sa boraro go rengwa ke Selepe sa Magagane morago ga go latlhegelwa ka dino tse 2 go tse 3 kgatlhanong le sa Traffic mo motshamekong o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la Obeti Itani Chilome. Angels ba sala morago Police 11 le Holy Ghost go fologela kwa First Division fa phenyo ya Traffic e ba tlogela mo maemong a bofera bobedi mo lokong ya Botswana Premier a re utlwe Karabo Sebele. Lekgamu la bananyana ba tsene mo motshamekong o ba sena go pateletsa maleko a nno setlhopha le sa Holy Ghost mme seo sa batogela ba ntse ba le mo kotsing ya go rengwa ke Selepe sa Magagane. Setlhopha sa Traffic sone se ne se tswa mo tatlhegelong ya dinno tse 5 go tse 2 kgatlhanong le sa Morupule Wonders. Ditlhopha ka bobedi di simolotse motshameko ka masheta di tsomana le dinno mme Majimenyenga Boys ba tsaya ketapele ka Thabiso Bante mo motsotsong wa bo 34. Ya re go setse metsotswana fela go ya boikhutsong Traffic ba nosa ya bobedi ka Onkabetse Makgantai go fetsa karolo ya ntlha ya motshameko ka ketapele ya dinno tse 2 go lefela. Go menogeng koo ditlhopha tsa tswelela ka go tlhaselana mme 11 Angels ba fiwa tlhago ya penalty e neng ya ba retelela. Mo motsotsong wa bo 21 Fungai Muzila a busetsa Angels mo motshamekong ka nno go dira tse 2 go ele nngwe. Ya re morago ga metsotso e supa Traffic ya nosa ya boraro ka thogo ya ga Kesekile Chivese. Lekgamu la bananyana le bone ba seka ba dia sebaka ba nosa ya bobedi ka go itsone motshwari go feleletsa motshameko ka dinno tse 3 go tse 2. Proud of the boys for the manner that they do it. It's not convincing, it's not pure, it's not what you want as a football. E re lentswa re sa kgotsofala ke motlotlo ka batshameki ba me ebile re itumelela maduo ka re eletsa go ipona re fetsa mo maemong a bofera bobedi mo lokong. It's achievable. We played beautiful football last season. We played. Re tshamekile sentle mo pakeng e fetileng le a gompieno mme ke ka mo go senang yo ka supang ope ka monwana ka gore batshameki ba rona ka bontsi ba sale ba botlana ebile ba ba sha mo leagueng ya Premier. This season again, new guys in the Premier League, new talent. E re go setse motshameko o le mongwe setlhopha go feleletsa paka ya 2023-2024 11 Angels e fologetse kwa leagueng ya First Division fa Traffic yone e le mo maemong a fera bobedi mo lokong. Karabo Sebele, BTV Sports, Francistown. Mo go tse di sa tswang go tsena ke gore kgetsi e hapele ga lekgotla la tshekelo ya kgwele ya dinao e akaretsang Godfrey Rathaga le Nicholas Takem e ne tshwanetse go tshegediwa tshokologong eno e tusulisiwe tsitswe mme tota e tla tshegediwa mo biking e tlang ka la bobedi. Mothetso ka borialo tsa nako ya bongwe re di ba khutlo go nefa ta ke le bogejalo kgetsi ya ke sentle mo o neng a ranola sentle bontle ka puo ye ya tla tshima shagomo tsetswa thobeng tshele phepa Lucia Ramasu o tla be a boa go tagogarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka borialo e boela bodibento ya ga mashagomo tsere matla khomo go dumela o itse mahata sedi ba tholantswe o bereka ka bonatla bono go pila le botswere re modimotjo. The moment we've all been waiting for has finally arrived. It's the DBS Roadshow Season 2 finale, and the top 5 artists need your vote to stand a chance to win an opportunity to work closely with me, DJ Fresh, while signed under my record label, Big Dog Productions, for a year. They'll also win airtime on RB2 and BTV, valued at 100,000 pula. Styling by Lamar Lueto Clothing, a music video by Cosign 267, and a VW Polo Vivo 1.4-liter car. Will it be Abigail Issa, the aspiring beam of light? To vote for Abigail Issa, SMS DBS01 to 17103. Or will it be Fino D, your black color